muhungu wanjye. Yo. Biracamo se. Ndabona ari umodeli kabisa. Bari hatari mwani by'abasazi. Ndabona ka gashinga waragatangiye kabisa. Wana wakoze musi nta mwana ukiyumvira ko buryo mugenzi wawe yateye imbere umuhungu wanjye. Pepe. Mandazi. Mandazi n'ayaba mama mwana n'abapeti. Ntago narya mandazi kabisa. Mwana wafata mukira mayi nawe babirenza abapeti se nta byadanjwa n'abantu bakuru bayo bakora mukira amani nacyo babitwaye. Bro, utagira ngo nanagusuzuguye. Kabanze numve nawe ukuntu ubikurikirana. Aryoshye kubi papa. Papa, nta muntu kuri iyi si ukora irindazi riryoshye nkawe. Ariko byaranze ntabwo bikiri nka mbere. Siga kabisa. Mandazi yarakunaniye. Ni ndobo yose amandazi yarakunaniye. Ariko mwana amandazi abiringiye nikusindobo yo. Ubuse nimba yarakunaniye uramutse yashoboye. Bro, ese uramba abashemana. Njye mandazi ese mandazi yarakunaniye mwana. Ariko papa njye muze muri incuro ebyiri none nkoze mu mutwe umva se mete nkura mana turahanga kabisa nese ngubu ahubwo zanana birahanga mana yese gukora muri serious iyo zanyanze mana nuzagaruka ose na nyungu nayo andi mu bihombo pasi ndi mu bihombo handebera abandi se umuntu yazatera imbere ate